Hallelujah. Hallelujah. Singabe izithweni ke banjani. Sisebe inkukhu zabantu. Sisebe amahanisa abantu. Sisaziwa sibigusha zabantu. Senza liyana leya. Khona abantu abangangena namhlanje. Xa ingena pha emnyango uba awunazi awungenwanga unganqaba ungaphela idumizi. Ngoba kungena umuntu okwaziyo. Baza amahlase nezinto ibizenza kodwa kunezi unebethi ububani uKrestu Yesu. Usisidalwa esitsha. Jongana into eziveleyo. Hallelujah. Ububani uKrestu Yesu. Uba sisidalwa esitsha. Yena nto kwenzeka uxolo phakathi kwethu noThixo. Kungoba sithatha uKrestu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Hallelujah. Ububani uKrestu Yesu. Usisidalwa esitsha. Ngifike ngo-1998 apha eKapa. Hlala kwalanga 26 years. Ngifika kwalanga mfowamba. Dibana nomfana phana wayisuka eMthatha wele age yami. Suke elalini lemonfeya uyayibona ngasilali ulo mfana usuke eMthatha. Uthi lo mfana ethetha masisazane ebhetele bhekulu. Ndithi kuye ngisazane ebhetele njani uthi hayi manje kaloku akuveze uba uphila njani. Ndithi uphila njani ngoba uthi khe mandiqalele jongama ngisuke eMthatha. Mina ndingumashaya wemoto. Ndilapha eKapa nje ndibalekisile. Yena umjongayo mashaya wemoto. Lento seyithe imoto ingakanya 1998 sifunda grade 10 bala nangahaye ikhulana. Ndaqonda benza ithini. Uthi wena ngawutsho nawe uthume ngani? Ndaqonda nami ndifuna ukufitha ngoba ndithi hayi ndothi inkulu nathi sike sizibe igusha pha esilalini. Ndijonga le yapi igusha. Andithi nami ndifuna ukufitha ngibonakala nami yeba nami umoya kanawo ubusela nami ndinawo. Hayi lokubakho ubusela lo sewuthe xaxa. Ngoba sekethatha imoto mina ngithatha igusha. Hallelujah. Wafika abafana naye bebimoto nalonto into ezibhahlele. Emveni kwensuku ezimbalwa ndangihlelisa eklasini. Kwisuke amankemva ibigusha mashaya wegusha. Ayazi izinto ezisukele inyama. Inyama ngeke sokuhlekiswa nayo. Hallelujah. Elinyani ngilengaxoxa into engaziyo ngokuba igusha lenkomo nenkuku. Hallelujah. Kodwa bazalwane bami ubani nobani uyayazi aphela bekhona kuThixo. Hallelujah. Khona izinto besithandele zizo. Khona izinto besicinge kuzo. Kodwa uYesu wafika. Wasikhulula kulo moya. Izinto bezisibambi ubani uKrestu Yesu. Usisidalwa esitsha. Hallelujah. Hallelujah. Bakule uKrestu. Ungazama ngamandla wakho uzame ngabo konke babonile nabantu bethatha besuka komhlaba uyalingana. Kuthiwa kuzanywa makayeki utshwala, makayeki isukeba, makayeki isitoto kodwa aphinde ebe. Kodwa bakufika uKrestu. Enqamda nje. Ngubani uKrestu Yesu? Usisidalwa funda amavesi amasebenzi. Sithanda ukusahlula ngobani. Akuba umuntu emanywe noKrestu uba yindalo entsha. Isimo esidala yinto yezolo. Ukuba nomanywe noKrestu uba yindalo entsha. Hallelujah. Uthi imali ngekho nganuvuka imali andikabi nayo. Kodwa uzivu khaphu. Hallelujah. Ulula ngoba ufumene into yaphezulu. Hallelujah. Ngeke tasulinde uKrestu. Ngoba ungene bathi mhlabelelo wakaZulu ngingene emoyeni wami. Hlanza noma lonke. Hallelujah. Ngingene uKrestu uyaqiniseka. Ndangisebenza ngapha ngavisa bathi ngisebenza ngapha eGeorge. It's a modern wetson. Head office to ngapha eGeorge. Sinsiwe ngikhonza futhi nokujela. Ngiyawenza khonza nabo ukwenza.
ubone ukuthi abafana abadlula abaphambi zonke zinale qualification. Hey, wakhathazeka umfana ezabona sihlele ebhodini by George ezabona uzento ukuthi tell man wena ungaze mani ufumana umsebenzi noko mani kuba libuthi ngibuye noko anti overqualified for utheni manje ufumana ndidawo ufumana ixesha ngafika yabe yathe ukuthi nawo ancede nceda nje hleleza hlebethekela phansi nceda mina ngomithini ihlebeza le ndawo unginceda uzanceda ngalo ngathi kuye no mntana ukuthi khona into ezanceda xesha ngifikile uYesu wena ngiyanda yanya ebiphaphunya umntwana ngaphambi kwakho ipost enzima kabi sinale qualification ezibekayo. Haleluya. Kodwa ngoba ndihamba ngelizwi lithi ububani uKrestu Yesu ngoba kufuneka lento ikhona banga ikhona uzawuhamba uthathe ezinye izinto. Haleluya. And the time we know ukuthi uThixo nakwesisimo usenguThixo. Haleluya. Asimithu zamani. Kanti sizabeka abantu fana izobeka abantu driver. Ngambanga anawuxoka nje ndandava kakuhle ba uxoka. Sasifisa kokufuna abantu abayi3 sisona.